Hi mayam, welcome to our channel Sonita Academy Kanglaipak. ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯒꯣꯜꯕꯨꯗꯤ ꯁꯦꯠ ꯇꯧꯔꯦ ꯁꯤ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯁꯤꯁꯤꯡꯁꯨ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯇꯧꯒꯗꯕ ꯃꯇꯝ ꯂꯥꯛꯄꯗ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯒꯣꯜꯗꯨ ꯑꯦꯆꯤꯞ ꯇꯧꯅꯕ ꯊꯕꯛ ꯈꯔꯗꯤ ꯇꯧꯕ ꯇꯥꯏ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯗꯕꯤꯗ ꯒꯣꯜꯗꯨ ꯑꯦꯆꯤꯞ ꯇꯧꯕꯗꯤ ꯌꯥꯔꯣꯏꯗꯅ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯊꯕꯛ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯕ ꯍꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ 100% ꯄꯤꯕ ꯉꯝꯗꯦ ꯊꯕꯛ ꯑꯗꯨ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗꯦ ꯒꯣꯜ ꯁꯦꯠ ꯇꯧꯔꯦ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯄꯥꯅꯤꯅ ꯏꯁꯥꯗ ꯀꯃꯤꯠꯃꯦꯟ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯦ ꯉꯁꯤ ꯄꯨꯡ 9 ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯄꯥꯅꯤꯅ ꯄꯨꯡ 9 ꯂꯥꯏꯔꯤ ꯃꯤꯅꯠ 9 ꯐꯥꯎ ꯐꯝꯗꯨꯅ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯄꯥꯕ ꯉꯝꯗꯦ ꯃꯁꯤ ꯃꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯇꯧꯏ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ So ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯃꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯨꯟꯅ ꯇꯥꯕꯤꯌꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯤꯝꯄꯜ ꯑꯣꯏꯁꯤꯗꯤ First ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯈꯩ ꯁꯦꯡꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯕ ꯑꯃ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩ ꯄꯨꯟꯁꯤꯒꯤ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡ ꯈꯨꯗꯤꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯆꯣꯏꯁꯦꯁ ꯑꯅꯤ ꯂꯩꯒꯅꯤ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯅꯤꯡꯕ ꯑꯃ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯅꯤꯡꯗꯕ ꯑꯃ ꯑꯐꯕ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯅꯤꯡꯕ ꯑꯃ ꯐꯠꯇꯕ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯅꯤꯡꯕ ꯑꯃ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯆꯠꯅꯤꯡꯕ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯆꯠꯅꯤꯡꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯤꯡꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯤꯝꯁꯀꯤ ꯕꯦꯁꯇ ꯗꯤꯁꯥꯏꯗ ꯇꯧꯒꯗꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯀꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯅ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯂꯅꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯀꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯅ ꯃꯥꯏꯊꯤꯕ ꯐꯪꯒꯅꯤꯁꯦ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯄ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯇꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯣꯏꯁꯦꯁ ꯃꯆꯥ ꯃꯆꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯤꯁꯤꯖꯟ ꯃꯆꯥ ꯃꯆꯥꯒꯤ ꯕꯦꯁꯇ ꯗꯤꯁꯥꯏꯗ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯏ ꯍꯦꯛꯇ ꯑꯆꯧꯕ ꯑꯃ ꯇꯧꯔ ꯂꯣꯏꯔꯦꯅ ꯋꯥꯈꯜ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯜꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯃꯤꯔꯦꯀꯜ ꯊꯣꯛꯄ ꯉꯥꯏꯔ ꯂꯩ ꯊꯕꯛ ꯃꯆꯥ ꯃꯆꯥ ꯆꯣꯏꯁꯦꯁ ꯃꯆꯥ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯧꯁꯥꯗꯕ ꯅꯣꯡꯃꯗ ꯂꯤꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯆꯣꯏꯁꯦꯁ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯌꯥꯔꯤꯃꯈꯩ ꯇ꯭ꯔꯥꯏ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯆꯣꯏꯁꯦꯁ ꯑꯆꯧꯕꯁꯤꯡ ꯀꯥꯎꯔꯒ ꯆꯣꯏꯁꯦꯁ ꯃꯆꯥ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯗ 100% ꯄꯤꯕꯤꯌꯨ ꯏꯁꯥꯗ ꯇꯧꯕ ꯀꯃꯤꯠꯃꯦꯟꯁꯤꯡꯗꯨꯗꯤ ꯂꯣꯏꯁꯟꯕꯤꯔꯝꯃꯨ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯗꯤ ꯏꯁꯥꯅ ꯏꯁꯥ ꯊꯥꯖꯗꯕ ꯀꯧꯔꯅꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯀꯦ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗꯤ very much important ꯏꯁꯥꯅ ꯏꯁꯥꯕꯨ ꯊꯥꯖꯕ ꯇꯥꯏ Self respect pu ngakna chatpa mioi kya di ngasi society gi mioi kya bu makeup thokhanduna afaba thabak kya tawri masana masagi asoiba khangba midi society gi midyeng da su afaba misak ama oirani Society gi mamang da somna karam kan lepangam gani haibada somna nongmada decision lising ama lawgadam nate yari makhai decision macha macha lawbiyu khara tang lawbiyu khara ngamdragasu nongmada amkhak oirasu lawbiyu adubu thabak adu 100% loisanbiramu if isada commitment ama tawragadi adugi commitment du soidana loisanbiyu somna thabak macha macha singse tawdaba taragadi somgi future da effect soidan tawgani Hojik aikoine isagi commitment 100% loisinba ngamdragadi mi atokpagi commitment mi atokpana thabak ama hairakpa matamda tawbiba ngamkhigadra adu oiragadi somda ngangthorakpagi value laikhigadra society gi mamangda relatives gi mamangda or even masamak gi mamangda ngasi phawbuda any field da mai pakpa misingse 100% masamak ki wa ngakpa ngamba mitani exercise tawbuda wai khangna commitment ama tawre isada commitment tawramina warasu mapum phana tawbiba tai pung 9 lairik pani na commitment tawbiganu pung ama khaki tawbiyu adubu pung ama di sungsoi soidana paba tare tapna masama tomtana pung ama se pung ani mari 9 soidana on khini so commitment macha tawbiyu commitment singdo loisan biramu goal achauba set tawbagi mahut goal macha singda concentrate piduna achieve tawraga chatpiyu adu oiragadi macha singse achauba karam kan olakani khanghororoi mapanda yengba tokpiro manungda yengba horo mingonda blame tawba toklo mama baba khoida society da masagi responsibility masamakna lawba hobiro a very important point akhoi pulap ki somna hotna gadra hotna roidra pung kun mari dagi pung kun tumdana lairagasu ona tainaba thabak tawragasu yu thaklaga lambi da taduna lairagasu kanamtana yengbiragadaba natte kanamtagi life ta effect tawgadaba natte punsi se ai khaktagi mangbo oini atai kanamtagi mangbo oiroi si ama nakhai sengna khangadami mayam aine sigi video se sembagi maramdi somse haudoke na mayam haugat piro ai haugatle isagi responsibility puba haure isada commitment khara tawre commitment singdo mapum phana loijalaga nungaina harauna punsigi lambi da chatli aingonda laibe experience information nungaina harauna mayam da su share tawri aingonda improvement khara su lakpa haure mayam na su tamna thajabiba hobire somsu better improvement pam lagadi first step ta kari tawba tai isagi responsibility isana lawba tai isagi responsibility kanamta da pibiganu mamana babana maram oiraga aduna adana maram oiraga society na maram oiraga karisu tawba ngamdre haina khanbiganu somna society da karisu hongadaba laite somna prithvi pumba da karisu hongadaba laite ai amukhanna haini karisu hongadaba laite hongadabadi isa khakni isa se phajana honglaba phajana manungdagi mapandagi nakhai sengna honglaba adu oiradi society prithvi pumba masamak honggrani
मैम वीडियो से पामबो होइबिरगदि चैनल से सब्सक्राइब तौबिरमु यारी मखै वीडियो से शेयर तौबियु लाइक तौबियु थैंक यू फॉर वाचिंग स्टे विथ अस कीप लर्निंग सी यू अगेन सून